بفدم تيجوز أولمبيا جوخ صاصخ تياتما يا خما يا تشوش جوخ لشو تيجوخش أدري دونايم تتكوبم يدرسونو مو تقشز أوجاه. باش يقاوم نالشيكة تيشخر ياو بتخي قزاوج آغاخو أدغ ما يا سبقا قديو نافي أصنو قزاوج آغاخو سوچي زردرام غاشترر قزا أتم أدغ بيراخر ياو بتخي حبسم جاد زاغخ تتخدوشام با كفار كامم غوسو تافخنو غاخما تيغوغي تيبقى تاريم غوسفتمي تيغوغي تاري غوس تحم أصوكا قافيرش زج أميش أنو أدغو دونايم تتمي يبيراخي قيشتنو زريم درر سبقا قدر أدغ مزرع آغر ينافيشنو سوچي نقوق جوخر زريم درر يماخي غاونو زوجهم جي تيجا تري تقدوشاي مار قطعو إسرائيليس أدغخم زرادا مغاشترر سوچي زرشاشتر أولمبيادر نافونا فقط غلاغوا ورسم خري وحغمي جازيتم خري غزاغمي إسرائيل قچغو أدغ زرخمتر نبا قطعواتا أدغ دوناي زوج آغي مؤفزة ديحة تري أخمة تاخت ورسم يشعر تدتب جي تدرب جي نبا قد غلاغور ميزاقوب متحمى فيتوم شدغاتو ختب يجمع يعشط نحمش أمي تأرزت مدرة دوناي ميدرش أنفاي أرارتي تغزفو جواتري أدغ دونايم تتم نبا يدور اختب يجاغر أدغ دونايم تتم سقيجة يما خقيغة أنو زرتيم غوابر قد غلاغونو סוצ'י הייתה עיר בירת צ'רקסיה ושם התבצע הטבח הגדול ביותר שסיים את המלחמה בעצם ועל הר הקפיצה איפה שהולכים לחגוג קבורים אלפי אבותינו ושקוראים לה הגבעה האדומה בגלל הדם שהיה שם והעולם לא יודע. היום בפתיחה כל העולם הצ'רקסי שזה 5 מיליון מפגין נגד הקיום של האולימפיאדה, הפגנות שקטות, לא בעד טרור, לא בעד אלימות, אבל די, אסור לשתוק יותר.